Ikastolako ikasleak gara. Badakizue zer egiten dugun ikastolan? Ikusi ze gauzak egiten dugun. 8 ikastolako ateak irekitzen dira. La metodología que utilizamos en la Biaga Ikastola es la llamada pedagogía de la confianza. Los niños deben confiar en sí mismos, también en nosotras, las tutoras, y en los nuevos espacios en los que entran. ¿Qué quiere decir esto? Los niños, cuando entran con los padres, se acercan a su tutora y buscan su nombre en una cesta. De esta manera aprenden a identificar los nombres antes y trabajamos la lectoescritura desde el momento en el que entran. Después, cada niño decide dónde quiere jugar, es decir, decidirá por sí solo en qué espacio quiere moverse y qué quiere aprender. Poco a poco, a medida que vaya cogiendo confianza, empezará a explorar los diferentes espacios. Gurasoak ere gurekin jostatzen dira. Trabajamos por proyectos. Los trabajos que realizamos los hacemos por grupos, en ocasiones mezclando distintas edades. Y todo lo que preparamos lo hacemos con un objetivo. Por ejemplo, el primer proyecto que realizamos este curso consistió en que los niños y niñas de 4 y 5 años observaran la ikastola, el trabajo de los profesores, los nombres de estos, las clases. Luego tenían que explicar a los nuevos compañeros de 3 años qué es la ikastola, qué harán aquí, qué aprenderemos. Amarretan sintonia egiten dugu. Después de jugar en los espacios, toca el momento de la sintonía. Relajamos el ambiente y nuestra mente, preparándonos así para empezar a trabajar.
Ni Lorea Agirre naiz, ikastolako ikasle ohia eta orain momentu hontan ja ikastolako guraso. Bere gaiaren ikastolan ikasi genuen, eta orduan kuadrilla eta lagunak denak ikastolatik ateratakoak dire. Eta beti oroitzen garena da hurbiltasuna eta bertako goxotasun edo komodidadeaz. Aurten gure neska izadi ikastolan eskolarizatu dugu eta hartu genuen erabakia izan duzen begiratuta beste eskolek ere eskaintzen zutena eta gustatu zitzaigu momentu hontan beraiek mugitzen duten edo metodologia. Azken finean hurbiltasun handia ikusten dute ikasle, irakasle eta gurasoen arteko harremanean, horri garrantzia handia ematen zaiola azkenean eguneroko bizitzarako ere, eta horrek ematen digun aukera da pixka bat egokitzea edo aurraren beharretara ere bere heziketa egokitzea, eta hori eskertzeko zerbait da. Proiektu berri hau, haurrezkuntzan, nik uste dut nire semia zabaldu dela eta badula, nola erraten da, askatasun bat berak bakarrian gauzak egiteko. Eta, baita ere 4 urte batzu, 3 biharrean. Baina, lasaitasun bat bakarrik egotiko eta gauzak egiteko eta edozeinekin moldatzeko eta hori polita egiten zen. Positibo dela 3 kursuak elkarlan egitea eta hori planteatu zuena, hasieran ikusten duzu pixko eta raro ez, baina egia da 5 urteko batek, 3 urteko batek laguntzen aldiola eta 3 urteko batek ere gauzak ematean dizkiona 5 urteko batek. Orduan, metodologia hori gustatzen zait. Irakasleak, niri eman ziaten irakasleak ezagutzen ditut eta irakasle berriak nitz ikasle horiak direle bai eta bertakoak dire, bai berakoak edo inguruko beraz badago konplizitate bat eta badago elkarlan bat bai ikastolakin eta bai berakorriarekin, hori positibo ikusten dut. Bertako da, bertako jendia da eta bertako gauzak ongi joatia bultzatzen dute. Mantentzen da ikastolak hasiera batean zuen ideia zela irakasle bat konprometitua ikastola eta herriarekin. Eta nik uste hori mantentzen dela. Eta hori atsegina eta hona iruditzen zen.